Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat dongah paro dan udopati murojaah ya. Oke guys. Dah, ayo. Halo guys, hari ini kita akan ditemenin dongah paro sama odoa. Mau ngapain? Mau rojoah. Terus, nggak apa-apa. Terus murojaah terus. Udah siaran langsung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta wa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil husna wa Sini. Iya, ya. Inna sa'yakum lasyatta fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amman khaffat mawazinu wa kazna wa amman ijazah jangan itu kalah. Nanti odoalnya yang ijazah. Siap. Wa amma man boleh kan boleh. Milawa kamu tahu yang kalau menjadi apa masih aja itu yang cuma semua itu kenapa ayo lanjutin aja ya inna alaina lal huda wa inna lana lal wal ula Ya terus dekat ini. ma'al zartukum Coba siaran lagi. Mas. la yaslaha illal ashqa Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq wa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna No, deketin mulutnya, dongah dekat sini. Jangan tutup. Nasiyatil razibatil qati'ah sanad ujabat kalla lat jangan ngeliat itu
Terus nggak apa-apa. Albaina. Habis itu apa ya? Yang merah. Albaina udah. Albaina udah. Tadi alak sama apa? Alak. Yang biru ini tadi. Mana tadi biru? Yang ini loh, ini. Ikro. Iya udah kan tadi. Udah. Iya, Ini sama- lam yakunin. sama ibu. Iya. Lam yakunin. Belum. Coba ini dah. Kan ada dua itu, hijau sama biru. Arif. Ayo lagi. Lam yakunillah. Bismillahirrahmanirrahim dong. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi wal musyrikina fi nari jahannam Enam. nama khalidina fiha. Ulaika hum khairul bariyah. Bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka baba tubitin alam taro kai. Lanjutin aja lah, jangan yang di tengah-tengahnya itu. Alam tarokai al alam takumil alam takun alam takumil alam kita di wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbika. Sadaqallahul azim. Sudah ya. Mana? Sekarang mulai kodok. Sekarang guys mulai akan. Sekarang guys mulainya kodok al ya. Mana? Nih kamu aja nih. Bisa aja Anas. Lanjutin aja kamu. Bisa aja Nasrullahi wasfat. Ra'aitan nasa yasuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Abillahi wa tabaraka wa ma kasaba sayaslan naron jatalahab amratuhu wa ma kasalaha sudah ya guys, terima kasih sudah menonton YouTube
dipimpin. Tolong like di bawah ya. Komen sebanyak-banyaknya yang kalian mau atau 5.000 kali 5. Iya guys. Like dan komen, subscribe grup YouTuber kami. Assalamualaikum. Itu YouTube kita banyak nonton ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Mana? Mana ini nak? Bentar ya guys. Ini videonya nggak bisa dimatiin. Bilang sama ayah. Amang, lagi Nena. Komen, jangan lupa ya guys di YouTube. Komen kalau Anda mau saksikan sampai 1000 dan jangan lupa like dan subscribe dan Apa? Ayo situ salam dulu. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nanti Sip. ada bagian yang lucu-lucu.